Aye, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hayi nomuntu of course ta ke continue na nyimpi man ya Boy Sevenza against General Gwavulan. Hayi ka ri on. Hayi ta vuya man. Yeah, and then from there ta ke hundza ke ya ka kokwana Fonyonyo ku ndleka yini mara yingo heta gaza mara even then makumu of course ta ke hetela Dr. Joe Shirimani. So even previously I'm sure very I are busy blind Boy Sevenza ri karhi gega General Gwavulan mara maka leswi ti komba se continuously kha increase nyana lewa. Of course ta ke tlhela giyan eka the location leyi nga ka yona very important key reference mutani swi mixitowa ku hey isiku kusuka mi timhaka ta muxaro yo karhi laha hi nga fika hi vona vo general the only general in town va ri karhi va tlakula mabokisi and the stuff like that laha ku ya hi statement lexi hi nga xi twa laha on the video clip a ku kombisiwa ku ri general yi kolotwa 250,000 rand ku hi laha mara a hi zangi ku kuma official statement tanihileswi mi nga swi twana kwalaha ka video and stuff like that sweswo i mhaka leyi nga clear a hi kumanga official statement hi yo vona general yi ri karhi yi rhwala mabokisi laha eka muxaro yo karhi yi yime njhani na leyi karhi okay yeah as you have seen very I can kombisa that area ka muxaro yo karhi va Gwavulan na fika va teka mabokisi and stuff like that so yi busy la Boy Sevenza na wa kha ya rhonga general ngopfu na ti-video clips ta yona in order hi twa ku kahle yi ri yini la hi le ka Boy Sevenza mfana ka Gaza mahungu ma tleli ndleleni mahungu Gaza Bosch tlherisani mali ya Gwavulan n'we mkubos tlherisani mali ya Gwavulan a nga na mali o va sukela vanhu va ka mirhangeri Gwavulan yo xaviwa hi loyi una jealousy loyi xibuswani loyi ti society kwato o holova na dona loyi o famba na bokisi ri kha ri voniwa hi vanhu loyi ta hi ku byela sweswi the kunas u holova na yona loyi mirhangeri u holova na yona maitiko u holova na yona va ka mihlangaveza u holova na vona loyi tlherisani timali ta vanhu van'wini mi tshika ku twa toilet mi ya rasela mirhangeri van'wini so ku tlherisa timali ta mali i vula mani la i vula Mgobozi na Gaza Bosch because a va endleni ti-clips vhele loko mhangu liya yi ri karhi yi humelela yaliya maybe ngo zama ku ti referisa nyana before hi continue Boy Sevenza a ha ri ku beefeni laha ka murhangeri Freral Society na raptor tama pheji na raptor pheji xi nga rasi ya ni voni ya ri xa rhwalela mabokisi kwalaya xikwanta na vantlela ndzeni ka rona mutla xi ta ka xi ba amagugu aleli se ayo xi rhwaleli mabokisi xi uni kolota mali ve hana muti xi xa fayetela lexi fayetela yindli hamele so va nga tivi ku what if xi ta n'wi rhwalela sati a hakeli mali xo rhwalela sati xa mbundlusa xa n'wi rhunga n'wamhani luya xi ku ya utana and then of course na Mgobozi naye a endleni ya hina video hi ngo vekela nyana example a swi pfuxa swidumbu ku Gwavulan ku pfukani na ku teka na ti-fridge pfukani ife ku pfuxa swidumbu namuntlha Gwavulan swi nga leswi se hi teki mabokisi tovi a famba na vona kaya a hi swi tivi ku ta hama kumbe njhani na sola pila a nga ta hama namuntlha i teki mabokisi lamo basa lamo hatima n'winyi wa maxara humesa mali ya vanhu i ta pfuleka se yi pfulekile pena Gwavulan u yi vangile u teke mabokisi amo yana twana vhesi leyi Gwavulan u yi vangile u teke mabokisi amo jala swi blind va dime
So hi leswi of course boy 7 hi nga busy na swona no kaneta swona sweswo ha vekele section yo sungula hi ta hi kha hi continue hi ka leyi yin'wana section la ku hi boy 7 zana va Mgobozi and also Gaza Bosha vo hakeriwa ku va va ri xo hi timhaka ta swikweleti sweswiwa swi nga kwala va nga ri na official statement mina still I'm not really sure tanihileswi ni nga swona ka part 1 ku a ku na official statement hikuva vo heve and stuff like that so ya hi la nyimpi ya kho yi nga kona yaleyo ya ya ku mahlweni so hi ta hi kha hi vekela even the other clips hi ka ha ri busy blind yi kwate ngo boy 7 la hambi yo hakeriwa malamoni yona yeah let's go Master T very Gaza Bosha na Mgobozi a vo coachiwa ku ri va vulavula hi society ya ka murhangeri ku biha eGwavulani a va byela timhaka to famba mi ya yi thyakisa society leyi ya ni kolota Gwavulani a nga kolotiwi hi society ya ka murhangeri Gwavulani u fela sopo nyama a nga dyangi Gwavulani loko wo kaneta ta vulavula mhaka ya khampani ku ri khampani ya yi register-riwe wena eGwavulani basisa vito ra ka murhangeri hi ku wa ku kolotiwe wena murhangeri yi na ti-right yo yi ku khomisa a yi ku koloti wena na Gaza Bosha mi ta khomiwa n'wi leswo hembela society na we Mgobozi wena loyi u lwa na society total murhangeri Maitiko de ku nge hi repeat that section a swi swi teta general hi ri yini yona a swi tikomba hi swi teka lightly as expected mani expected ku swona ku beef leyi ta hi teka lightly because to be honest ndeko ku lala ntisi ku va beef ya light to be honest a beef hi ngo yi personal ku lala ntisi a ni ta va disappointed nyana loko actor in terms of swibakele ku lala ntisi I'm just going to be honest so ku hi la ka ti-comments laniwa ku fike ku vutisa nyiko ku nga menemene na yo if I ku the general can you please attend to boy 7 please na loko ri you attend yes yeah verbally so yeah nto swi nga fit ku luyiwa ku lala ntiso so ayo if yi kombisa ku my levels and standard of life does not allow me to downgrade myself in that fashion leswi of course yi nga fe yi kombisa swona the general kwalani statement swi clear a ni wa vona ka fika hana retiwa nchumu ne yi ri xilungu swa boy 7 leki yi nge chiki ya ka that level ne hi sweswo yi le henhla ngopfu lengwa Christina la virambi mo swi endlela a xihundleni mkhulu ni kona as it man please luya a ti n'wi teki once mara no a boy 7 ku lala ntisi ko munhu wo ti rhandela tijokujoku like ku lala ntisi la ni voni swi ri that deep me loko yo responda yi ngo responda in verbal so ko va a beef man ya normal ku twisa ka mina ku lala ntisi munhu lo a hi female lo alawa ku va hitman da Gaza ta voye yo vekela mulungu ne okay mara wa ku ri mulungu munhu ai munhu mulungu u vekele mulungu leswi repostiwa ku ndeka yini kwa I know who I am. I love who I am. munhu ko mulungu mara la Xitsonga ku ndeka yini kwa are we thinking the same thing guys ata vuya mpela okay a na ku na to tala mi ta tsala n'we ka ti-comments mina hlamula loko mulungu loyi i xi tsale njhani Xitsonga laha hi ta mara laha nhlangene na swona mpela ka ti-comments swo lava nga ti-comments a redzi hi leswi hayi nge ze hela le tlhe ya continue kambe vele niko la hi le ka boy 7 mfana ka Gaza manithu van'wina hi na mahungu mo tala ngopfu loko mi la ku Gaza ni yi mi nyanyane endla leswi mi swi endlaku mi khuvekela so mi ya mahlweni hi ta boxa ti-sacred tin'wana tikulu ngopfu eGwavulani byela Gaza Bosha a susa video ya ka murhangeri u byela loyi Mgobozi a susa video ya ka murhangeri ivi wena u vulavula tisi kwa u kolotiwi wena hi murhangeri wa swi twa njhani hi ko hi nga ta kumana mina na wena wa ntusanyana hi ku wena vanhu lava nga ku rhuma wa switwa va ta sala va ri kona laha
la South Africa we u ri jele society ka murhangeri ya fita ku yi ku khomisa wena leswi nga swi endla ku na vanhu vo tala va nga joyina ka murhangeri ku murhangeri yi lahla kahle and we u lwela society ya loyi a nga hlongoliwa le ka hayi khata hi yoxe so hayi by far hi laha hi fika kona and stuff like that hi ta nyimpi yaleyo yi nga kona yi nga sungula hambi hi to i beef kahle laha loko va hi kha hi chekisa swi tikomba na ku maybe hi nga va yi hakeriwini na boy 7 zala loko okay la ku twisisa la hi nga yi hakeriwini and stuff like that vana mhaka so hayi areds mhaka yaleyo a general already yi hlamurini a yi ri hi nge chiki ya ka that level hayi yi nge chiki mara hi ku narrata ni loko mara yi to tsakise ku lwela laha mara boy 7 yi nga hakeriwangi ni twi na ku hi nga yi hakeriwini and stuff like that hi ku twisa ka mina mi koho mavonelo and stuff like that so hi leswo guys mi ta commenta mavonelo ya n'wina below mi de vhele se hi kha hi hundza eka kokwani Fonyo ku ri kahle a va swi lavi ku va hi vona hi mirini kokwani Fonyonyo ni hala ho ta ku hlekeni la so a yi ri busy hi ri salon ho videle ni mi juma kunene na mehe hi nghena kunene koko mi ta mi kha mi hi voni ka title swa fana a swi lo nghena hi pfuleni vona o ku ndleka yini kahle kwala ni ku heyi a ti vuya ku ri busy blind a salon Mimana? Itu mana air tamu ya na? Lenga entah tu na mandia. Itu tamu ya na met. Ambil tu ala kasih kan? Itu. As you can see, aku dah busy sudah. Nuko ada kan salonnya lena makula kwala, nukai tu warshil kwala. Itu orang kan ni pose, you know, kat section itu tinggal interesting and stuff like that. Niku minna, aku roona tadi buaya, aku busy blind le salon le. You didn't see. It's marketing for a saloon. You have 100 million sales. No, I'm going to take a background. I ain't one section link and that I Ivy to the Toshi white thing and one and the product. I'm going to go over like a managerial. So I got section to see a little over managerial sort of more. I am, ma'am. I'll go on there. I'm going to busy blind. I'm going to be. Ayo ni nam thai ni server record ni ko I should la ko yevon mirin ka theka atna ay shamngwana swi antswa mara hi hala hi tshoveni record la hala hi tshoveni record la maybe ngo tlhe referenal ya mungwana mara hi tshoveni loko mo tlela milorha sorry apologies yi ta vuyisa ti-memories ta ti-film leta khale ta Nigeria letiya hey a ku ri busy a ku ri on hayi va fikerini Fonyo hey so private vele ku va ya la salon la sweswi hi nga swi vona la a yi endla mun'wana swi ku se yi ta swi rhaba afterwards a yi endla mun'wana va nga endlisi swin'wana manjheni na yona ku ri swa mun'wana ya yini mara kokwani Fonyo na n'wina le ka Raptors kwala ePhalaburwa mvoko a yi ri njhani van'wani va ku dyiwa hi buffenshine a nga ndlangi kahle loyi ama i ta ti black a nga ndlangi kahle la ta swi huta na muntshwa a ndliwe kahle ya white loyi fika tata black nga ku swa swi swa madevhele mobile ya loko yi ri kule hi ta ya saloon hi la a nta saloni va u ta thyaka leriwa mi ta yi cheka ku hi le kule haku hava nga yi twa ku ndlekeni mara kwala na tisita va nga yi twanga koko a redzi kokwani ko tibombo hi ta ku yini na hi mani ti how to judge it kokwani yona ha swi ta ku n'wana na xidzi no vula ku ni twi na ku hi mina ni twi na ku a swi fambisani ngopfu but a ku hi mina
for a man swi nga fit ku like ze color maybe swa mun'wana ya swa ntswanyana but swo ze penda ko perspective nje hi then vhele se hi kha hi tlhela ka Dr Joy Shirimani tanihileswi mixitoko yi ta yi kha yi humesa soon swi normal sweswo ku hi fike va yi kha yi posta ti-post to karhi se hi sungula hi vona yi tsala this post leyi nga fika tsala ku hi fike njhani laha so ha swi tiva loko ze yi tsala swilo swo fana sweswo hi ta swi kuma endzeni ka nghoma yo ku bomba yi bombini jealous down ya mkhulu hayi munhu wo faneliwa hi tisudi khale ku ri munhu wa sudi ya faneliwa swinene so obviously it's a lie reke hi nga ta hi kha hi twa endzeni ka risimu rin'wana ra toho kwalaha so hi fike njhani laha ni twa swi fambisana ngopfu na mina so a ni nga analyze ka tona loko se hi fike njhani laha okay I think I also mentioned it ka tona ti-videos and then he also wrote vutomi a byi na manual yi ku time December time vutomi a byi na manual obvious manual i xilo lexi va ku xi na ti-guidance ta ku ni ta swilo so swi obvious ku ri loyi ku vutomi a byi na manual it means vutomi byo ndleka byi nge fani vutomi bya hina ni ku va nga na switepe swo karhi leswi hi ngo ha swi followa so vutomi byi nge fani swilo hi nge swi endli ku fana in overall that's what is basically trying to say vutomi a byi na manual hi nge pfuki endle swilo ku fana ku hava manual ku ri a ku na manual a swi ta fana swilo a swi fana vutomi a byi na manual munhu u endla swin'wana na swin'wana leswi tirhaka that's what he or she has to do and stuff like that so hi leswi loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi clika subscribe